došli na ovdje nama izuzetno dragog prijatelja, uvaženog profesora na Pedagoškoj akademiji i Mostaru, čovjeka koji je jedan od rijetkih koji ima, evo sad, kad se upiše u listu 50 samostalnih izložbi, sigurno je jedan od rijetkih u Bosni i Hercegovini na cijelom ovom prostoru koji se može pohvaliti sa preko 320 kolektivnih izložbi i sa skoro 30 nagrade